فروشیارên bazarê Şinkatê û Fêqî li devera Zaxo dilgiranin li beramber zêdekirina bihayê kiriyê ji layê xwediyê milkî ve. متر و نیوه هیوی 200,000 آمده بگاری یعنی متر و نیوه نه دکان عالم 3 متر نه یعنی متر و نیوه 200,000 اول میلیون کو 200 مانه و قیرانه بگابی نه ایده بوی گله بگابی بقال تنی فقیر کی خدا رت خدانه جمعه زدی کی بچ پشتی اف قیرانه بسر حریم دهاتی حکومت بریارا دای هندی اف دکان سیکاده صادی 25 صادی 3 بیت خواره اف کریا هم جی طلبت که ناب صادی 20 جی ناب صادی 20 جی بو مبین تخواره اوی رابینه کل جه خوشی بسکین تو اگه بینو کمده یا زیادتر جی کری Ev demekî da li gorî gotinên wan firûşyaran çendîn caran dengên xwe gihandîne li anên peywendîdar. Lê çi bersivên dîv xasteka wan nehatîne dan. رابی که هر باش ما قطع کری کناسش ویل را کری و پشتا خودم چون مالا خوارینشتی خواری با بارم پیک بری نخواری هم هایک بری اول که هر سری شش هیواجی ام بدر و لبت اکودوانه اول 18 سال حال ما و ما هر سری شش هیوا بدر و لبت اکودوانه سری جاری تو شکایتی نشلیب کی زنگینه اشکایتی لیب که شکایت هم ناخود و یه لیکری نخواهشی و وی گاویشی پیمنه ده دوش ترقی مقامی شرطی تو چون کی بخواب که ام نشینه برا اما خودی حقی مجیب سیم شکایت خامد بنده خودی و یادیش خما خودی Zêdekirina kirya vî bazarî di demekê da kul 28 Şubat'a sala 2016 li dîv nivîsara fermiya civata parêzgeha Duhokê bi zûrîneya dengan biryara 3 sadê ji kêmkirina kirya dikanan hatiye dan. Firûşyarên evî bazarî dibêjin bu mavê çendîn salayê em dengê xwedgehînin li anên peywendîdar. Lê hêşta dengê me senga perê pîvazekê li defwan nebiye. Evê carê dixwazin bi ciddî daxwaziyên wan bêne cêbecêkirin. Xerîb Mecîd, N RT Zaxo.